College pun vibro section 4 dah kene ka video mentang ni page ya ki kerteng jong ki shortlisted candidate nam ta kene ka personal interview for the post of village data volunteer batch 5 date Shillong 21st April 2025 teng page mentai ni kerteng na po is kasil mo gina kia don hadu kumba ndru po ar ngode ki ba mi ha kane ka shortlisted candidate Manta par kini haban lek interview shua kin sayo namta kanika village data volunteer batch 5 VDV. Sampai yang tu nduk panikong haduk payu ai ba Mary Alben Roy Lingdo dari Kordor Jana Jessica Luhut Roberto Korba Day Maya Pika Joyfulness Rosana Jun Alexander Wanyang Day Pishisha Kenneth Nongsich Samborlang Alfrida, Donald, Kersida, Saralin, Anita, Don Boklang, Kobansan, Sakson, Auntie Mary, Encyclopedia, Kinjaihun, Stephanie, Astenling, Erika, Betsheba, Malcolm, Thailinda, Bayamon, Erisha, Mark Nelson, Trangbor, Palasiudor, Philstar, Mary Silinia, Tori Kerlang, Ban Kerlang, Fridi Bonson, Mebisha, Twin Sidorin, Ban Sharailang, Yairi Kentop, Mekerson, Wanda Risha, Mantilang, Ibahun, Momika, Wan Rikerpang, Baristar, Iban Serpailin, Omega, Wan Singstar, Ban Shanskam, Iba Shongdor, Pilabet, Wan Sukmi, Dokumen Shisha, Ibirit, Pinshaibor, Damewan Baha, Itolin, Bat Riban Kenti. Tengah sepuluh bekum tu, marba ki ai laka jong keteng tu terkenang masuk, terkadang sepuluh bek kata kena hir sepo. Date of personal interview to be notified via phone call or email. Tekin sepenting bek lembaka phone call or email, dan marba apa pendap ladap ai phone number email tekin saya show kontak bek. Interview timing to be notified via phone call atau venue to be notified via phone call. Baru kita penting via phone call and email. Important information: an email, phone call will be sent to respective email ID, phone number prior before the examination, which contain the address of the examination center. Tekin saya cuba yang bak email, lende ke phone call, namta kini kandidat kilami, drup aranggut ayai. Tangki ni kini tip, boleh cuba.